Uvaženoj kolegici, pozivamo kolegu Sarajlić Mirzeta da nam predstavi rad usklađivanja načela eko vožnje u sklopu programa osposobljavanja kandidata za vozače i provedba treninga za već licencirane vozače u BiH. Izvolite, kolega. Cijenjeno predsjedništvo, uvaženi profesori i cijenjene kolege i kolegice, želim na samom početku da vas srdačno pozdravim i prije samog izlaganja rada želim da izrazim svoje lično zadovoljstvo što je profesor omogućio meni kao najmlađim učesniku ovoga skupa da i ja izložim zajedno sa svojim kolegama svoj rad. Posebno mi je zadovoljstvo da sam tu prisutan sa svojim profesorima koji su bili moji profesori u srednjoj školi, koji su sada moji profesori na fakultetu. I eto, toliko. Hvala vam na svemu. Dakle, sam rad je iniciran od strane procesa integracija Bosne i Hercegovine pristupanju Evropskoj uniji. Odnosi se na stilove i principe ekološke vožnje, odnosno načine i metode i postupke provođenja osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila koji su usklađeni sa međunarodnim principima. Dakle, eko vožnja, taj sam stil eko vožnje usklađen je sa principom eco-driving koji se koristi u Evropskoj uniji. Dakle, Bosna i Hercegovina će kada tada morati da proces edukacije, odnosno osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila uvrsti ovaj dio eko vožnje. Dakle, na samom početku daću neke postavke, vrlo kratko, neću se puno zadržavati. Dakle, šta je to eko vožnja? To je novi način i stil vožnje, dakle, podržan novim tehnologijama motora i uštedama goriva, dakle, usklađeno sa novim tehnologijama, dakle, i sam proces edukacije treba da bude usklađen sa tim razvojem motornih vozila. Pametniji i sigurniji način, dakle, svi pominju sigurnost u vožnji, to je, dakle, svima nama primarni cilj, dakle, naravno uz uštede energenata, bilo da su to električni energenti ili energenti koji se naftni derivati, što će doprinijeti kasnije smanjenju ekološkog zagađenja. Dakle, rezultat je brige, samo to proističe da je to briga za okoliš i sama brojnost vozila na cestama na svijetu stavlja saobraćaj u jako impozantnu poziciju iz razloga što saobraćaj ne zagađuje mnogo, dakle samo 1% štetnih plinova, ali ako uzmemo u obzir da imamo mnogo vozila koja se trenutno koriste u svijetu, njihova brojnost daje nam dodatnu ozbiljnost problema. Pozitivni učinci eko vožnje su nabrojani ovdje na ovom slajdu, dakle poboljšana sigurnost na cesti, smanjenje saobraćajnih, dakle ovo su metodama procjenjivanja su date ove konsekvence, date poboljšanje kvaliteta lokalnog i globalnog okoliša, smanjenje za emisije CO2 za 15%, ušteda goriva, samim time smanjenje troškova i pruža dodatne pogodnosti, dakle, samim vozačima, budućim i kandidatima koji se osposobljavaju. Dakle, ovdje su iznesena samo neka osnovna pravila, odnosno zlatna pravila principe ekološke vožnje. Moram napomenuti da smo kolege i ja prvi pomenuli, dakle, principe eko vožnje ovdje kod nas. U Evropskoj uniji i u Evropi i u svijetu se već primjenjuju ovi principi. Dakle, ranog ocina veći stepen prijenosa, to je već svima poznato. Vožnja pri konstantnim brojevima obrtaja se podrazumijeva kao ekološka vožnja, kao optimalno iskorištenje motora. Tako da treba uvijek nastojati, dakle, savremena vozila su opremljena uređajima koji održavaju konstantnu brzinu, popularno zvani tempomat. Oni koji nemaju te uređaje trebaju, zavisno od uslova eksploatacije, podesiti svoje broje obrtaja na optimalan nivo, ovisno o vertikalnim krivinama.
i uslovima eksploatacije. Dakle, predviđanje saobraćajne situacije može nas dovesti do poboljšanja vezanih za uštedu vremena putovanja do odredišta. Dakle, ovo je sve kroz integraciju obrazovanja, odnosno edukacije u autoškolama, a i kasnije, a i edukacije profesionalnih vozača, s obzirom da je udio komercijalnih vozila je znatan u ovoj našoj branši. Pravovremeno kočenje, dakle, izbjegavati kočenje papučicom za kočnicu, što više moguće koristiti kočenje motorom, a naravno kada to nije u mogućnosti moramo koristiti pomoćnu i radnu kočnicu. Dakle, redovna provjera pritiska u pneumaticima, ovo je posebna tema za izučavanje. Gledali smo jedan rad koji je rađen u Njemačkoj. Ljudi su testirali da li je potrošnja veća sa napuhanim pneumaticima ili sa manjim pritiskom u pneumatiku. Pa se došlo do zaključka da su napuhani pneumatici dovode do manjih otpora pri kretanju motornog vozila, ali i dovode samim time do uštede goriva, međutim takva vožnja nije sigurna po učesnika, putnika u vozilu. Pa se došlo do zaključka da je najoptimalnije ono što nam propiše proizvođač, i on to je propisao na osnovu studija koje je uradio prije nego što je pustio u eksploataciju. Dakle, stepena pravila su ovdje samo nabrajana, detaljnije su u radu samom obrađena, ja ih neću, samo sam inicijalno dao da se pomenu da postoje. Ona su malo manje važna, ali ipak ih ne treba zanemariti. Trening eko vožnje, dakle, usklađen je sa savremenim principima, odnosno savremenim tehnologijama, pa tu vidimo da su to i virtualni treninzi na simulatorima, odnosno na računaru, gdje se mladi kandidati prije samog puštanja u motorno vozilo edukuju, odnosno testiraju na tim simulatorima. Certificiranje vozača instruktora, dakle, nakon obavljene edukacije, odnosno usavršavanja u skladu sa ovim ekološkim principima, svaki vozači dobiju certifikate. Dakle, i kako bi samim vozačima bilo kako bi njima bilo što jasnije, vrši se usporedba potrošnje goriva prije i nakon provedenog treninga. Dakle, i naravno sastoji se uvijek od teorijskog i praktičnog dijela odnosno treninga eko vožnje. Eto, toliko od nas i hvala vam. Zahvaljujem Sarajliću.